Сақа серегер доробия қарыстабылын төріттәтчілерден бейдестере, сәллігі ұтары Оқсуғар институту төріттәтчі онна бастағы салаятчыта Ефрем Николаевич Андреев сүй сон сағын көрсі, төрөбіт алағығар үйедіген нәхілеген құду участығар кені тұғынан кейіне бастағы сүріқтен еті болла. Тон бу бихики хибитигер анан бурдук кийне устуттарыгар сөйбайтык бу мен ханыкпар нехилестибе куду историятыгар нахаулахан материал. Я киинэни кадаммаран мен туспаем кени тухнан атын рестер боллакына сүддан ден долгуйдум. Үрген нехилер куду частыгар бу семелек улуу кийтеребите биттен. Мен наха үйөддүм оны долгуйдум. Пюет үй ихигар режиссер Анатолий Спиридонов, сценарист Алексей Брусев, сен мунду онна продюсер Надежда Кузьмина, эльбек архив данныян кахан киинэни устан битердилер. На этих уникальных кадрах кинохроники вы видите Ефрема Николаевича Андреева, который вошел в историю как организатор и первый директор якутского филиала Института туберкулеза Академии медицинских наук СССР. Чагылка олорон аспыт кии боллага детте. Документальный лентон уруктакын олхин боллагына туак барата эпитнестак болан таксар. Олхин ите документальный кинага боллана олус элбек жоннарылсы баттар. Тоға жеттака ирдебиле олус улахан. Тоға жеттакан уусуран кинага хен айякын еген сөп боллага детте. Бәң уриятчы бөйтінен, сценарист бөйтінен. Бұл киini героя Ефрем Николаевич тыңнах жаран кадрдара бараго хүбер хүкүндө. Оны гытта сүйс устука эргербит сахарбыт тырытабарбыт картыскалары. Режиссер боларын бетинен долгуябын. Жон кайдак ылынарын билеген быхетер кыямсух. Күнекки саңарыгар улус киинигер элбек нахиленне уонна общественность кыттыла киинени билихиннери уонна кепсети болла. Мантан салгы киине жакускай корат көрөчүтүн жүлүгөр таксыга. Евгения Врахов, Алексей Старостин, Сақа телевидениете, Үөһээ Бүлүүгэ.